Kimpe ke skibika senyanako. Kimpe ke hlomphe tsimlina la kajeno. Leo e leng letsatsi leo nnete ho neng ho sena motho ya neng a tseba hore ka nako ena selemong sena re tla dula lelapeng lena la ntate Moeketsi ka sebopeo seo le seng re mmitsa ka lebaka lena bo mme le bo ntate mopheakgang le modimo ke mang mme haeba re le dibupuwa tseo re di tsebang ke ya hore bohle hore ka morao hore re phomotse masapo a hae phethelo ya matshidiso dipelong tsa rona modimo a be a entse ka lebaka lena morena Jesu Kriste a boko haholo ka tsela e kgethehileng ho ya ka moo ditaba di leng ka teng ke ne ke lakatsa hore ha ke qeta ditaba tsa ka letsatsing lena la kajeno le ditlhophiso ka moo di leng ka teng ha ke siela bohle ba tla tsela pele ka taba mosebetsi a be se ile ga tataisana ka lentswe la modimo mme ka hara dintho tsohle ba ratuwa ba ka yena eo ke emeng mona letsatsing la kajeno lena ke utlwe ka nkare ke ne ke sa lokela hore ebe ke eme hobane ke moholwane wa ka ke sware sa ka mme ha ke eme letsatsing la kajeno ke eme ke mo pata ke le moruti wa hae kutlwe ka nkare ho no lokela ebe ho eme motho e mong empa le ha o le jwalo modimo a bokwe haholo ka tsela e kgethehileng ke lakatsa hore ka boikokobetso bohle re tle re bale lentswe la modimo ka morao ho lona he ha re se re rapetse re tle re fetisetse ditaba tsena ho lelapa mme modimo a bokwe haholo ke a leboha ke kopa re bale ntate bukeng ya ba Korinthe lengolo la bobedi ho ba Korinthe kgaolo ke ya bohlano ho tloha ka temana ya pele modimo a o hlonolofatse a o etse hantle Sefapa nonke boha wena moloki waka madia tsama bebe lemetsi le hlakore lemetsi le hlakore kaona ke rintlhatse ke be motle ke be motle kiloke ka sebetsa jwale ha ho letho ya bobedi ya ba Korinthe kgaolo ya bohlano ka temana ya pele e fela re a tseba hoba ya lefatshe e kang motlotwane e senyehang re na le leaho mahodimong le tswang ho modimo e leng ntlo e sa kang ya etswa ka matsoho e sa feleng ha re santse re le motlotwaneng ona re hema ke ho lakatsa haholo e seng re hlobotse hobane rona ba motlotwaneng ona re hemiswa ke ho imelwa ka hobane ha re rate ho hlobola empa e le go apara wa le godimo ona se shwang se tle se mongwe ke bophelo alla bele mo melonade modimo musa o mahau wena ile ga upa mo duga tsontsha sa o ga o tsala hao ra ikokobetsa ka pelo wena o se mantse tla ka dino nadi le ntla o le badiwe le tlholofatse
ndati ruile bophelo ba mora wa hao ndati Moeketsi yo no ga di yena wa me maphelo a rona ka tsaya ketile morena me re kopa ndati o tsitse dipelo tsa lapa o tsitse dipelo tsa batho tsa le hae le rona kaofela bohle kaofela o re etela pele ndati me se wa ile ga sietsa tsile tsohle tsa hae tse ntle tsa ile ga etsa re tse re tlile tsona mere te re tsohle tse ntle tse wa ile ga etsa ha wa ha go be o nna ndati solo ba tseka Christ mo kana ona amen. Ya leboha bontate le bomme ditaba tsa letsatsi la kajeno tseo re di balang bomme le bontate moo re badileng hona teng ditaba tsena di ngolwa ke moapostola Paulus ho ngolla phuto ena ya Bakorinthe mme taba e kgolo eo a neng a batla ho ba lemosa yona ditabeng tsena tseo a di buang ha o ka wa sheba temana ya borobong hona ditabeng tsena o buile mantswe ana o re lebaka leo re tiisang matla ho mo kgahlisa ka lona ha re santsane re le mmeleng mona ke lebaka la hobane re a tseba hore bohle e ka kgona re hlahe pela setilo sa kahlolo sa Kriste hore mang le mang kapa motho e mong le e mong a tle a amohela moputso letsohong la hae kapa matsohong a hae a seo a se entseng ha santsane a le lefatsheng e le se setle kapa e le se sebe jwale temana tseo re di badileng di re mona lefatsheng moo re phelang hona teng ha se moo motho a lokelang hore a iketle ka lebaka la hobane seo re se apereng re apere motlotlwane o ka letsatsi le le motlotlwane o nono ho ya ka Esaya o tlamehang hore monga ona a o phuthe bomme le bontate nako e tshwanang le ena ya lefu ya itukisetswa nako e tshwanang le ena ya lefu ya itukisetswa mme motho e mong le e mong lebaka leo ka mo botsang ka lona hore na hobane Modimo a ntse a mo bolokile batho ba bangata ha ba tsebe lebaka la hore na Modimo o boloketse batho eng ha ba phela lefatsheng ke ka lebaka leo ba ka qetellang ba etsa dintho tse leng kgahlanong le Modimo ya ba file bophelo hobane ha ba tsebe hore na Modimo lefatsheng o ba boloketseng. Moapostola Petrus o bua mantswe ana o re Modimo ha o diehise dipallo tsa rona jwalo ka ha ba ba lekanya empa o santsane a re mameletse hobane ha a rate le ha re mong wa rona ya ka timelang taba eo e leng ya bohlokwa ka monna ena e ke eme mona ha ke a ema mona letsatsing la kajeno lena hobane ke le moruti a kopile hore ke tlo mo pata batho ba bangata ha ba tsebe hore qetellong ya bophelo ba hae ho na le kato eo a ileng a etsa ya hore ke bone dintho ke di entse lefatsheng empa jwale ntho ke lokelang ho etsa ke ya hore pelo ya ka e lokela e hokahane le Modimo mme ntho ena eo a entseng ke ile ka makatswa ke Modimo ka tsela e makatsang hobane molekane wa hae Mamokgerane o ile a kena kereke moo ke leng hona teng mme ditsung tsa hae tsa ho qetela o la etsa qeto e lekaneng a re ke etsa qeto ya hore letsatsi la kajeno ke neha Modimo pelo ya ka le bophelo ba ka ke ne ke sa nahane hore letsatsi la kajeno lena yena eo letsatsi la kajeno re emeng mona ka yena ho tiisa hae ho a neng a o tiisitse ntlong ya Modimo ditsung tsa ho qetela ke ne ke sa bone lefu ho yena empa ntho ke neng ke e bona ke ya hore ke lebohe Modimo ka bophelo ba hae ho latela history eo a neng a ntjwetsa yona letsatsi le letsatsi a mpolella hore dintho tseo a di entseng tsa bophelo tse ntle tse kgolo mme ke re Modimo re leboha ka motho ya tshwanang le yena anthe o na le molaetsa o Modimo a ntseng a o beha pelong ya hae hore di lekane dinako ke nako ya hore o etse ntho e nepahetseng baratuwa ba ka taba bohlokwa ke ena letsatsing la kajeno mona ha se hae ha se ntho e kgolo ke ya hore ho na le eo a lokelang ho kopana le yena a lo arabela dintho tsohle tseo a di entseng hang santsane a le mmeleng e re ko jwetsa nnete baratuwa ba ka ke ne jwetsa taba ya kgolo moapostola Paulus bukeng ya Baroma o bua mantswe ana o re re ikapese ka morena Jesu Kriste re se ka khotsofatsa nama ditakatsong tsa yona haeba nako e lekane motinyane bomme le bontate taba ya bohlokwa ke ya hore letsatsi la kajeno ke batla go hopotsela haeba ha o tsebe hore o nkga lefutha lefu le ntse le o batla ha ke na taba wena o so fositswe ke ya makae o ka nna ba le mapadi wa phamisa menwana ebe hore ba ile ba mfosa ka setho
thunya ke la ka batla ke shwa empa ka jalo ke a phela ha o so ka ba o tsotswa ha o so tshopole le tselo batla and one day le tla o tabo le tsele tla ho wena le tsele o tlo di kela o tshwereng ka mona ba itukiswa le fatse le phata hantse batho be ke bana le fatse ke ha bona ke ha bona ha se mo mona ha se ha o mo o tlo sona le tsatsele Bibele re batla Jehova ha sa fumanwa mollotsana a furalla ditsela tsa hae ya kgopo a tloela mehopolo ya hae a sokolohela ho Jehova hobane hei baba Tatsina le tantse ba hantle ha le kene le kereke ke lebo haeba ke sonda ka jalo tlele fu tatsina ka jeno o tla bua ntho e phela hore ke ne ke le kerekeng hape hape ha ke tsela ka tlo ya kereke nini monna ya ba yo re boboloka ke re ke se le disakatara ke le kenya ka kwa nna le zakatara ke mo ke lebo modimo ge ba o tsamaya o shwa a le tsa modimo katara o na le letsitse hohle bona empa tatelo bona ile tsa ntlong ya modimo ya le batla rona ba sa keneng kereke le kereke e ka mo khagala mo se ba ke ba le ka pela ka kang bona ba ke ba batla go feta batho bohle gobane e kgolo ke a hore mmabona o sile a ntjwetsa a re ke batla bana ba ka ba kene kereke le maduka mo ke ba ke a mmona ke le batla kereke mo le kereke na ba tshwana le ya fihla ba batho ba ha di ntse le phata ha se ba le ba go phathana ka me ya lona se ba ile ba rata ba yena ba ratwa bona ha se hae na go ha sa le ka hlakore la rona ge o ke la le lokisa dikamano sa bona le modimo ha sa le na ba papadi yena maemo na ka bona re jwetsa hore ha sa le na ba papadi ha e ba re ba peta ka ikgomo sa ka ikgantsha ha ba ka bona ka bophelo ke ba rona bophelo se ba rona bophelo ke ba modimo and bophelo ba motho jalo ka ha ke tshulo ha se bophelo ba phafalo moya wa hao o keke wa shwa o lokela o le mabela setulo sa katlholo mapostola Paulosi o bua mantswe ana o re taba ya bohlokwa e kgolo ke ya hore dintho tsohle di baletswe nako ya tsona mme letsatsing leo modimo tla sola disatsing tsa batho ka lebitso la Jesu batho ba imetswe ba na le dintho tse ngata tse sa tsejweng makunutu a makatsang e re go jwetse le haeba batho ha o ntse ba itsebang ka wena ho na le modimo ya sa bonang ho na le modimo ya tsebang dintho o lo swa ba o fihla pela hae batho mo kana hlaela hantle wa phahama maemo o pata modimo ke go apata ka plas phatlho sa hae o yetse motho a pela hae re hela wa tsamaya gore na wa rata wa tsamaya gore na ha o rate wa tsamaya ya o hopotsa hore wa baya mo a se mona wa tsamaya lokisa o hlophe o ikhatswe madi a Jesu di hatwa ke ba tsejwang ka letsatsi le ona le go makatsa di tla sa tsejwe di sunto re phela go tsona itukise ha ba ye mo santsane a re ka jeno hobane ha o ntse o phela o na le monyetla hore ditaba tsa hao le modimo di nepahale Jesu o tlile hore a hlatse bophelo ba hao a o etsa sebopua se setjha lokisa ditaba tsa lona le se la siwa ke di status modimo ka modimo status sa hao pela stulo sa ka shilo le lo ya la lapile re futsana ile re otile re nonne re lo ya ma pela what ka sebedi ona ntwe tsa re ona ke mpa fela ke ne ke sa lebella fela ke kgotsofetse gobane ke mo nneile tlhele ba etse a tsebe modimo wa nnete a tsebe gore sebe se sa go tshele o se nna bana se a buelelwa se magethe gobane se tshwama hantle se bile ba bang se a ba nontsha ro ba nontsha batho ba nonne ke dibe ke a ubetsa batho ba ba tla ke dibe ba ba gola ba bona sebe se ba tshwere hantle ba nonne e ka ba tsa bona ke ha bona ba se mo mona wa tsamaya dimolo mo lo ke a le hantle ka ta mo kana Yesu le ba ke le sokolowe haleluya yena ke
a ke tlo tla ke go santse ba bona ke motho wa mane ba dia ke tlo a ke tlo bua ntho tse mo mona nna mo so go ro ba ke le ga na ha senyile batho ba senyile malapa senyile go senyile ntho mo yeng ntho mo sala e ka lokisa ditaba ke hore batho ba tla o ile mo ga bophelo ba nkeje swele morena le mmolutso wa bophelo wa bona wa ba bua ba ka bua di bedisiwa intse di etswa empa o ke wa tswa ha o sa mo ele Jesu ile mo ga le prosto ha re kwa le mahlo ke rapele ntate re a leboa modimo wa kana le matla ohle le ntsula ha o itse fa o khedina ya mmuso e ka khona e bolelo le fatse lohle e tlebe bopaki ho ditjhaba tsohle re tle re hloke boitato lo pela ha modimo wa ka re buile le ntsula ha o mona ona re le batho re a kokobela wena o phahame re le fulena le modimo wa ka le beletse matshidiso a tswang ho wena to tlisa lebitso la hao le hanalelang o bona hatsa matla ha le boholo le botshepehi ba hao ka Jesu Kristo wa morena amen. Ntate moruti ruri re a leboha ya nang le ditsebe o utlwile ya sa rateng ho utlwa ke bohlaswi ba hae ntumelle hore ha re qala tshebetso ena ke ise hlompho e kgethehileng ho motlotlehi ra Basotho ke ise hlompho ho letona la hae le leholo ntate tona kgolo le matona hohle a hae ke kolle ka ho kgetheha ho holo motlatsi wa tona kgolo ya teng ka haro le ka mona ntate Mathibedi Mokgothu ntate go hlokometse hore o teng mato a mabedi a ke tsamelao bomme le bontate le tle ntumelle hore ha ke se ke tshilo balo ke hlomphe lelapa lena le hore le mona ka lona ke hlomphe baetapele bohle ba dipolotiki ba re tataisang dipolotiki ka hona hena go bone ntate Mkola ntate Moleleki go hlompile ntate go bone ntate Thulo Mahlakeng ntate ke o hlompile go bone ntate Tsholo lebitsong la ABC Kuatata ke be ke bontsha hore moetapele wa yona ke fumane molaetsa hore o hlahetswe ke lefu mme ba ntse ba sheba ditaba tseo ba ne ba pata maobane a ke ba teng kwa mme baetapele bohle bao ke sa kang ka bua ka bona ke sa ba hlokomelang le tle le nkile le matsoho metsing empe ke re ke le hlompile kaofela ha lona setjhaba se kwano kereke ya ntate Tsatsanyane ya lelapa lena le kereke tsohle tsa Moshweshwe ruri ga le hlompile bomme le bontate re pata kapa re boloka mokete ona motho ya moholo haholo ya moholo ka dilemo ya moholo ka mesebetsi ya reng a le moholo le ka ditso ntate Chaltin Tsatsanyane ka lebaka lona le amang ke tla ikopela ho lona ba tla mo ema mona le fana ka matshidiso ho re mo hlompheng ke itlhomphe le tle le dumela ho tsamaiswa gobane ha o hlompho e fetang e ge nakong ena ya sewa sena sa COVID mme melao le melawana ya yona ya re tsamaisa ha re na boikgethelo ke tla kopa hore ke le tsamaise ka nako sebui se se le se seng se tla ema mona se le se ntumele ha ke re metsotso e mehlano haeba o kgeleke o a lahleha ke tla o fa
o le mong hape wa metsotso hore o kgethe jwale o bue ka ntate le lelapa le bohle empa ntlhomphele nako ke se ke ka ema pela hao bomme le bontate ha ke se ke tshilo baro ke kopa hore ke bitse ka boikokobetso ba bohlanka mooki a tlo re bolella se re behang mona ka ntate Tsatsanyane. Ke eleditswe ke hona hore ke ntate Morosi Tsatsanyane ntate. Jehova sile sabata Moeketsi Chaltin Tsatsanyane Ke le dumedise bomme le bontate ke ise hlompho e kgolo ho kgosi ya Basotho le tsela la boraro ke hlomphe marena a sebaka sena se re leng ka hare ho sona ke hlomphe baetapele bohle ba dipolotiki ba teng kwa ka lebitso ke Moeketsi Chaltin Tsatsanyane bomme le bontate beke tse pedi ho ya ho tse tharo tse fetileng ntate o natswa nka vaccination ya hae ya bobedi mme la re ha qeta ho e nka fela ho la ba le di-symptom tse leng hore ha di mo tshwara ha monate empa holo ho nhlile ho mo kgathatsa ke ho kgohlela ho hongata re ile ra batlela ntate meriana re nka e le sefuba fela hoba matsatsi ano ho nhlile ho bata haholo ntate o ile a nka matsatsi a mabedi ho ya mararo re mo batletse meriana a ba re jwetsa hore ka nnete o utlwa a ba betere ke a kgola tsatsi le hlahlamang ha qeta ho tshwarwa o utlwa a le hantle o la fumana call ho tswa ho tse ding tsa dia le mona di mo kopa interview matsatsi a nana le tsuwe ka a le tse ditswe ka ona ho no hlile ho bata haholo mme ntate ke motho e leng hore ha o ka bua taba tsa naha o lahla sohle itse ha kgutla seyalemoyeng seno ka nnete o lalla ka hore o utlwa eka o lahatseha hoseng hono tjhe o ntsa le hae o leka hore a ka ikoke o na sa bue ka hona le letho le lebe kapa le nyenyetseng haholo ka mora hore re bue ke a kgola ebile matsatsi a mabedi fela ka be se ke fumana molaetsa o thweng ntate o ile ngakeng ha Dr. Thabane ke ile ka matha ke re ke ye ke utlwa hore na ebe ho etsahala jwang itse ha ntse ke le tseleng ka nnete ka fumana call e nngwe ho thweng ntate o qeta ho diagnose a le positive ka COVID-19 mme o sa bile a transferetswe TY ke le ka kopa mofumadi wa ntate hore ka nnete ke a kopa mphe monyetla re pere ha Willis ka bena TY ha ke na tumelo hore ntate o tshwerwe ke COVID ho ile ho ba jwalo ka nnete ra kopana ha Willis ntate o ntse a tsamaya jwalo ka ke tshilo go bothata bo ne bo le teng empa fela le taba o kgohlela o ile a kena a bona ngaka ya re ha re etsa kopo ya hore a admituwe hona mono ho fumantshala hore ka nnete lefu lena le sehloho hohle ho tletse
ke mo ila ga ntse re le mo ntse re decide go na ntate re ka nagana go na a ye go kae ke motho wa maikutlo a hae le mbaka o na re vetsa fela gore mo go a go tloele ntho tsena ha ebe ke mo yang bana ba Basotho mo ke gore ke mo ya nna ntse la hae diketo tsa hae ha re ke re ditsitsile re ile ra tsamaya le ena ka nnete ga ya thiwae ke mo malang ka matsatsi a 14 in isolation tsatsing la bo robedi a le mono ke mona mala qalella hore saturation ya hae be ka nnete se theoha ditswekere se di hlile di sukusukudisa tjena hobane dikakane di kgahlalosetsa hore meriana ya COVID ke dipidisi tse ngata haholo mme jwale ka hore ntate o santse a na le ditswekere le di-high blood dipidisi tseno ha di kopana kaofela e hlile ke ntho e kang drug ke ka hoo re se re sa kgone hore re ka nna ra bua le ena founong o na le mokgathala ebile ho itswa phomolo hobane founu ya hae e dula e lla ke ile ka tlalela moholwane hore ena ya go le ha re sa bua kutlwa e hlile sa ntshwara hantle maikutlong ke mo le ena la qalela ho rwala dieta ka nnete a ya thiwae ka boholo a lo le ka ho ba forsa ho kena hobane jwale mane thiwae ha o ile wa siya motho monyaka ha o sa tla mmona moholwane o na ya khutla le yena ene ga khutla na khutla ferekane jwalo ka ho re lebe ra qeta hore re tla isa ntate Bloemfontein tsatsi leno le hlahlamang ka moraleng la bo 14 re ile ra thiwa re lo utlwa hantle hore na ka nnete ba le utlwa se re sa kgotsofala ha re sa mmone re sa tsebe la haebe ntse ba re tshedisa ka hore ntate o ntsa fola dingaka tsa thiwa ka nnete bona ke batho ba re ha ba bua o tla ba o be le tumelo hore ka nnete hle ha ona mathata re ile ra ya thiwa ga khutlela masego ke gola ka makgetlo a ka ba mmane ho fihlella ba le lena la bona re se re ba bitsa ba ka nnete ha re sa batla le gore le re tataise re tlola tantate ela ha ntse re le mono ka nnete ntse re lokisa taba tsena ke ile ka fumana call ho ntate Semmatekane a mpotsa hore na ntate o ntse a jwang jwale ka hlalosa hore ka nnete ntate Sem re inyetse bile re nkile kaeto le moholwane re isa ntate Bloemfontein ela ga qeta mo jwetsa taba tsa rona a ba re Omchali ke moholwane wa hae o na le facility tsa di entseng mane Thabatseka tse hlileng di shebaneng le taba tsena tsa COVID mme o na le tumelo hore ba ka kgona hore ba mo isolate hantle le ba mo fe le full attention ke ile ka mo jwetsa hore ke go ampa bua le moholwane e le hore re tsebe ho dumellana o la re ke fe moholwane fono ka mo jwetsa hore check mo raonyana ho yena check e re ke ho yena ntate ke tla o letsetsa ke fihlile ho moholwane a santsa a bua le yena ka nnete a santsa mo fa ditaba mme o na santsa mo jwetsa hore o santsa bile a robelletse ambulance e tlo tla e lata ntate mo ambulance la fihla ka nnete ka gola ka mara matsatsi a nwa mangata e le hona re bonang boemo ba ntate o na ntse a le hantle ka nnete jwalo ka ha ba le batho hore ntho e tsalang ke hore dipidisi tsena ha di nwa dingata di a mo traga mme ba le ha a sa kgona hore a ka nna re sheba kapa a qoqa le rona ambulance e la nka ke kgola about 30 minutes ntse ba leka hore ba stabilize oxygen saturation ya hae le e haholo yona ehlile ke yona e hlile se hantle ha re mo nka mo
mme re le ga nka 30 minutes ho fihlella ka nnete ho lokuluwa hona Thabatseka ga mo feletsa re ile ra feta le yena re hlile re hle go ikgotsofatsa hona sebaka sena se ntate Matekane a ntse a bua ka sona ebe taba tseno tsa hae na ehlile di jwang. Re ile ra fihla Thabatseka bomme le bontate sebaka ne se kgotsofatsa haholo ka nnete ebile le diromo tseno tsa bona ha o tshwane le mane TY mo la tlakeng a le 10 jwalo ka ha ke tshilo hore nna ne ntse ke na le pelaelo hore ntate o ile TY a sena tshwaetso. Jwale ha o fihla bakeng se kang seno sa TY o fumana hore le dula le le mmalwa ka hare ka mono o ka qetella o fumane tshwaetso. Re ile ra siya ntate re kgotsofetse haholo le boholwane re bile re bona hore atjhe o sa bile a le lively e ka re motho a ntse le tsa bokatara o na le ntho tse ne re di bona ho yena. Re ile ra mo siya ke kgola re bane re fihlile Thabatseka ka bo 9 bosiu ga le re nka qeto hore ha re no tsamaya re mpe go robaletse hona mono re bone hore na ebe o tla tsoa jwang. Re ile ra ya tsatsi le hlahlamang ka nnete re le ra fumana phetoho re ile ga ba ra bua le yena ga fumana reaction e ne re tshedisa hore ka nnete ka re ntate bophelo bo tla ba teng mme re ile ra ikgutlella hae kwano jwalo ka re tshilo gore lefu lena le sehloho ha o sile motho e se le ha o mo sile ha o na monyetla hore o nne o ye o mo hlwele ke bona ka nnete mo la re matsatsi ka morao hore re siye ntate mono ebe se ke fumana kholo ho molwane a go kopa re kopane bomme le bontate re batho be le hore re tsebana hore ha o sheba motho mahlong fela wa mmona hore na o nahana ha ke mamela lentswe la hae fela le utlwa hore ho etsahala jwang mme ke le ka re ke atla ka nnete ho yena moholwane le ha ne sentse ke utlwa hore taba tsena tsa hae ka nnete ba e re hlotse mme ke hona moo taba tsa booki baka o ileng ba fella hona teng. Ke a leboha la tjhaba letsatsi. le bontate ka ditaba tsena tseo re di utlwileng tse re beileng mona kajeno bomme le bontate se di ba la thusa mme ke tla kopa he motjhana a kotle o tlo re bolella ditaba tsena ka malome mme metsotso e 5 fela ha e fete moo. Protocol of faith and ki qhoku pa hore ba tshana ba hlahe mona ba eme mona ka Moeketsi Chaltin mona re mona ka Moeketsi Chaltin mme hlompho e tlamehile hore e ye ho yena. Ke kopa ba tshana ha ba le haufinyana ba tle ka pele e tla re ka nako eo ba se ba tla mona ke tla be ntse ke bua puo ya Chaltin ya Moeketsi Chaltin yeo a mphileng yona
pele a tloha lefatsheng mo. Taba ya pele ke utlwile moruti a bua ka hore Ntate Chaltin, nna ke Pastor Molebatsi, I am the 5 ministries of God. Mme ke kgola kgwedi tse pedi tse fetileng mme wa ka ke yena a moholo ka lelapeng la bona ya ntseng a phela hona tjena a le dilemo tse 97 97 years and o ntse a phela hantle. Hallelujah. Moruti ha bua o re Ntate Chaltin o ne a letsetsa Modimo katara, mme ha Modimo a tsebile Ntate Chaltin, puo ya Ntate Chaltin ke ena e ileng a ntheolela yona. Okay, sure. Ke a hore ha ke se ke buile le yena puo e itseng eo ke tla o hlalosetsa yona, ore honna ore ke kopa hore puo yena o nke o ise ho Basotho ba haeso. Haleluya. E ke tlo o jwetsa yona letsatsing lena a COVID bua a tatile e le hoseng, mme ka hlokomela hore Ntate Chaltin o bua puo ena ka moya o halalelang. Ha ke re ho wena ho na le melao e mebedi e meholo eo Modimo a e beileng. Wa pele ke hore nrata morena Modimo wa ka pele ya hao yohle le ka matla a hao ohle le ka pelo ya hao yohle. Wa bobedi e leng wona ka hore rata wa heno jwalo ka ha o ithata, e leng molao o busang le bona ba profeta. Mme ka fumana hore Ntate Chaltin o etsa molao ona wa bobedi hore ho bona bophelo ba lona, hore nkang o bolelle bana ba Israele ba nke nku e tona e senang sekodi e lemong se le seng, ba e behe matsatsi a 10. Ka mora matsatsi a 10 e le letsatsi la 14 ba e hlabe ba e bolaye, ba nke madi a yona ba itlotse ka ona, ba tlotse matlo ao ba jelang ho ona, ba tlotse matlo ao ba jelang. Ke batla o mamele puo eo e Ntate Chaltin e itseng ko theolele yona. Ka letsatsi leo lemelo ena lefu le tla feta, mme and lockdown ke tsona tse etsahalang hona tjena. Hallelujah. Hallelujah. Bukeng ya Moeketsi kgaolo ke ya boraro temana ke 15. Mantswe a mang ya bofelo ba lefatshe eo Modimo a sale a bua ka yona, mme Ntate Chaltin o ile a re ho nna a re ke kopa hore puo ena o ise. Wa tseba nako ya lefatshe ile na bua ka bo 2000. Ha ke bapale every 14 generations ho ya ka lentswe la Modimo bukeng ya Matthew. I said I am a prophet. Matthew verse chapter 1 verse 14. Ka baka la maemo a leng teng lefatsheng ya feta ya kenya Johane kgaolo ya 20 temana ke 22. O butsela barutwa ba hae ka moya o re bao le ba tshwarelang dibe ba tla tshwarelwa dibe, bao le ba balwang dibe ba tla balwa dibe. Mme ke batla hore ha sa batle ho ya mahodimong o phamise matsoho a hao fela o amohele morena Jesu. Ke etsa thapelo e nyenyana fela, mme ke kopa ntate ya halalelang, ntate wa morena wa rona Jesu, re o leboga hoseng hona. Lentswe la hao ke nnete, ebile ke tsela, ebile ke bophelo.
Minda dia matla ohle re kopa morena Jesu a re tshwarele dibitsa rona mme a kene dipelong tsa rona hobane e le morena mme tate ya matla ohle a re rute ditsela tsa hao re o leboga hoseng hona ka lebitso la hae le matla hobane lehodimo ho ba bararo fela ke modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang mme vaccine ke moya o halalelang re a leboga ntate amen. Kaiwa mchana umir udade Putsa modimo ke a dumedisa ke dumedisa botlhe bagolwane ba lefatshe la Lesotho le ba ntlo ya ga ntate Tsatsanyane bana ba sa kgaitsadiake le bo ausi bake ke a le dumedisa ke re modimo o le o re jile o teng a go ba ko dinyanang nna yo ke leng galoga ke bidiwa malome ka gore mme e ne le monna wa Chaltin jaanong ga go tshwana le ga e le ope yo o setseng ko lefapeng la ga Chaltin go setse nna hela le bongwanake botlhe ba tsamaile mme re itshelegile ka abuti Moeketsi o ne a re ga re na le mathata ko Botswana re monlete re ra be re shebe mo seemong se sengwe a go bosigo a go rileng o tla ba tsena a tlo go re thusa se re llang ka sone abuti Moeketsi e ne le motho o lerato kana o ka huma dikgouta leng le ga o sena lerato la modimo o mo humanege abuti Moeketsi e ne le rraone nna abuti Moeketsi o na mpitsa mmangwane ka gore mme e ne le ene le Chaltin ga gare ga bana ba le 5 mme na le wa bone jaanong bone mo go se sebaka ga rena sepe se re itshegileng ka sone le gale bo morosi le mokgarane botlhe ke botabente le batsadi ba rona le rona ka gore nna le rona setse re ledile dingwaga ga di reletse se ke se ratang hela ke gore ba ausi le bana ba ga abuti re se ka ratana ke sepe ga gare le lerato la modimo re se ka rata ra kgaoganngwa ke sepe gote yona a ba lemile o tsamaile na a re tsene go ya leloko bathong ba modimo ga gona sepe-sepe ka se dira ke ne ke kula tota le bona ke tsamaya bathoane ya mme ke dile hela kare ntekang batho le ne ke tsamaye le nna ke go bona kgetseletsa ga e go balang teng ga e le gore ke a tsamaya ke tla tsamaya ke le ka go batla mporoka hela ko le kana bathong ba modimo ga ke na kgang epe e kae abuti Moeketsi ke ngwana ga mme mogolo botlhe le boausiga a re fela le ka lerato la modimo le se ka la harologana ka dipolelo le nne ka go tshwaragana ke yone selo fela se se tona
Ke a leboha. Re a leboha malome, re leboha haholo, mme ka motsotso ona ka pele ke tla kopa mora wa mofu a atamele a tlo bua ka ntate wa hae le kgodiso ya hae, le hore na ebile monna tjena ka tataiso e jwang ya ntate wa hae le lelapa la bo mora. Ke kopa tiise hlompho hore Basotho letona la hae le leholo ntate Moeketsi Mazuru ke fetele ho motlatsi wa tonakgolo ntate Mathibedi Mokgothu ya teng wa ntate ke a leboha. Ke kopa ha ke entse jwalo ke be se ke isa ditumediso ho bohle ba bang ba tshwaretse puso le yena ko tlotleng ga Basotho. Bomme le bontate, lebitso la ka ke Moeketsi Chaltin Tsatsanyane. Ke nna mora ya moholo wa ntate Joseph Moeketsi Chaltin le mme Moeketsi eo lelapeng lena re leng babedi fela. Ba ba ntate Moeketsi le mme Matebelo ke Moeketsi le Morosi. Mme taba eno e entswe ke ntate Morena Modimo hore a iketsetse bona bantu ba babedi fela, e le hore sohle le ha ba se kgaole ka ho lekana. Bomme le bontate, tsatsing lenana ke bua ka seriti sa ka se ka se iponeng tsatsi le leng ha ke itjheba ka se iponeng ke bona Joseph Moeketsi Tsatsanyane a monyane, hobane sohle seo ke se etsang kapo sohle seo ke se entseng ithutile ho mohalelo wa ka eo tsatsi le leng e sale a re ke ipotsa a re siya di ipotsa na re tlo sala ka phela jwang. Batho ba bangata ba nahana ba tseba ntate Moeketsi ha ba mo tsebe. His best friends e ne le nna le Morosi, hobane ha na ya dintweng tse thata o na tseba masole a hae ke yana. Ke hopola hona mohlang ntatana ya TY jwale re le Willisi monono e ba ho thwe a ya TY jwale nna le moreso e be re ebile ke hopola le moreso a re ntate hampa ga o isa RLDF mme ntho enona e la mongotla hobane jwale nna ke la ka hola nakong tseo ntate wa ka a na sotlwa hona national, mme la re ha tjho jwalo ka ba ebe ntate wa ka e hlile o tshaba lefu e bona nahana kgutla ile mona jwale ha sa a re sile e la mongotla haholo hore taba tsa Lesotho mona di thata ha di tlamehile ho di lokisa. O ka tloha fumana hore o ba le mo ka nna thusa hobane o na le ditaba tseo sa tshepeleng batho ba mono, mme se ka re haeba ntate Motlatsi wa Tonakgolo ebile o le Tonakgolo tsatsing lena ntate, taba tseo di tlamehile di shejwe hantle le cabinet, because when you look at the statistics tsa batho ba ntse ba hlokana o fumana hore
a re LDF ebile e be teng go feta selagapane sa ntsha thiwa ema wane se jwale ha tshwa re ke la ka kena ka gage ihle ke la ne ke re ke kena ka mono ka sepetlele ya ba go thukane tempe go mo hlaela festereng ene ga ke hla festereng ke bona ntate wa ka ka bona e just his shadow, not my father. Le fatse monana my Samson in the ntate Chaltin ba no sna mo ke nna o matla o mfeta ntate wa ka go hodisitse ka lerato hata mai monana ke lapeng ke mo go hodiseditseng teng batho bohle mona ba tseba hore na ntate Moeketsi nna bana ba haine ba phela jwang ne ke kena iketsetseng mono iketsetseng is just a walking distance but for the 7 years e ke kene mono ke le primary ne ke feletswa ka koloi ke ne ke latuwa ka koloi ke ka mogong ntate Chaltin ana sa batle ne tloka bana ba hae ka teng mme batho ba motseng mona le batho ba le ba pele na ba tseba hore e ne le bana ba hae motho e mong le mong e ne le bana ba hae dikgutsana tsa mona ka go fela ne di tseba hore di na le ntate Moeketsi mme le batho bohle ba sebeditseng le ena dipolotiki mekgatlong kae ba tseba he was always a leader. It's a pity hore naha ena yona never saw him as a leader empa he ke la ka itshedisa hore ka gola Lesotho mona ka for Basotho ba ne ba sa elellwe taemane ba nang le yona jwale ntate Modimo o inketse yona tsatsing lena mme o tla ka thusa e le a guardian angel o mene mo ntate motho ena bana le lerato ena bagadi wa ka bagadi ba bontsha ka motho wa mona wa Botswana le ba bang ba Bophuthatswana ntate wa mme wa ntate Chaltin gore ma Chaltin o na hla Botswana ke mo gona go bagadi wa ka o le ba bona ba hla Botswana bona mme le ha o no ka thwe ho na le lefu le hlang ka la bone motho a bolokwa Moqebelo o na etsa ka matla o hloga fihle mo no le ha o na le lenyalo le ha o na le mathata mme ra tshepisa tsatsing lena na family tsa rona tse Botswana Joburg hohle gore ntate Chaltin le ha sa le siyo empa le a tseba ho na le ba babedi ba kanne ba etse yona ntwe e tsona tseno mme ka gadi ka o so le moholo se bile le masetseng ba re setse le bo seno au fela mo Bdimbingane will still be family and carry the legacy go fitlhella e fetela go bana ba bona ba banyane ntse re tlamehileng re etse fela go ifa lerato le lengata le go utlwana ka mogolo ne santsane ne le utlwana ka teng nna ke hopola hantle dilemong tsa gale kwana e ne re haolo ho be Lesotho mona ne re nkuwe le go patwa ka ga dipontsho kwana Botswana kwana mme ke thabile gore ditaba tsa tsatsing di tla di hlahisa le taba tse ding ga mamorao ka dibui tse tla di ba teng empa he ga gona taba tse ngata nka ba mosia ha e bona le ntho e ne e labalabela Lesotho mona ke kgotso ya Basotho mme ntate ke le tsamaile leeto mme ke nana ke tseba gore you are a bulldozer ke la ka elellwa ntho tse etsahetseng tsa go feta for the past few months we've been burying your friends, your best friends go ile wa hlokala ntate Dipholo Mokgehle wa nna wa hlokala batho ba pela hao wa hlokala Malome Thuso ha Maema ha o sontso matsatsi pele wa hlokala ntate Charles Putswana mo ba mona ho hlokaetse ga se fela ke re ntate Elias Motlume wena monna Motumelo ke hlahitswe wena mokore a nka le tsheaga le mono a mputsana ke tla rata gore ke re fela pale ya rona le Chaltin telele ntate haholo hobane e a e patang ho nna ke qetelletse ke tsa ga ke tla tlhoka ke isa ke bana ba iso le Chaltin o patile nthoela le nthoela le mphale bale o rare la ra go siwa ngata holo ba utswa thepa tsa hae ba di senya jwale ka mabaka le se le tla enka le tla bona bona tla di boka a hlotsa ho rona mono mme o iketse omtshale o le sa di nna mane di thepa tse tsa hae di nna mane ga ke ba patela ke ba bitse ka bana ba iso a nnete ke bopa gore re tshwane ka maso ofetse ka ba re qeta ne ke rata go fela ke o nna go ela ke ba thata holo ya exile kwa me di plane le kwa ntle le plane
re baleile re le ditso ke selo sa Lesotho mona mme la re Chaltin di fala bapala ka go le go haholo ke motho ya bapala ka go le go haholo gore ebe ba ne tela ba re ntse re le motho ona sa ke tso ya exile ona fihlela bona go fela mo re ne re re ipatile sa batle go batho ba re bone mo re ke le go rateng mme ke maswabi go ana re ke na tlogala ke di mo tshepisitse go mo haela taburi ke fana ba Lesotho ba tseba ke tla go a kama tsarantana Lesotho a batla mo ile ka sikabela gona go ke neng ke a tseneng mo go sia go naheng mo ra ke bopa ka nete ke ntse ka tseneng go tsisa matwa ka fiwo mo nga bona go ga isa ba tse ni ke tse a ide ke go masia dira a go ba ga go so bona mang re Chaltin ona a handa go tshefisa ona a itolli ta kae a go ina tenne wa tsaba ke a le bua ya le bua mora a endate mapolesa a motlotlei taba ke tseo he tsa mo batlang thepa eo ya lona mane le ba tueng teng yo he monyenyetsi go tsamaya mohlala go nna ke so pate batho ska ba mohlala ba moketa go hang ke mohlwekile nna so pate batho bo mere bontate ka re bua mara bantate Chaltin re le buya go motse mona ka lebelo le matla haholo ke tla kopa motswalle wa ntate Chaltin motswalle wa ntate ke le motswalle tabetse mantswe a bueng mona e ne le kgobe sisang e ne le kgobe le bese le ngata haholo mme ne nyanywa hohle mona e fana tse ngata lwa bjana kwana motswana mme ke tse go gopola ntle ka bona ke ya tsamaya ga ya hohle ga bona ba jalo di tonzo hle ka ofela ka ne di le mona do tshabang na de ka go tshela le fela ke tla ditaba tsa ka ha ke tsebe ke butlo fela hore ke moletsetse ke be se ke moletsetse a utlwa ke tlameile go moletsetsa jwang kapa jwang ke tlameile ke moletsetse hela mosia o ntse ya jwang mare ka nnete wa tseba o letsitse hantle ntate ke ya ka tshwara ke sefuba mo matsatsi yana empa he ka nnete bokgotsi ya ka utlwe ka ke ditege ka be ke matsena tse 12 tse ntate a ntseng a di bona ka di feta bontate le bomme re le bitso la ba ntse ba masedi ba tswa ka la Peter Moses ke motswalle wa Chaltin go feta batho bohle ke qadile ho tsebana le Chaltin ka 1967 ha re batleng a tloga mane ba le teng ka 67 ke kene le ena sekolong sa bofela pere ka Phupu ka phafeng ka mane mme ha qala ho bina ke nna mo utile mo bina le yena Tshepo Tshola nna tswa diatleng tsa ka ke motho wa pina nna Chaltin ina ra koloba le yena ha re tshwarwa ka nako ya ne thata ke mo ma di AK47 ne re mo ma le yena ra thusa ke le sole le lena re ke tseba Chaltin ke ya mpolosa ke be ke le siko le ke santseng ke le motswalle wa Chaltin dinthong tse ngata ya ba o kopa ke tlo etsa pina a bona ha ke sa bina pina tsa lefatshe se bina tsa modimo ya ba go nna monna pina o mpa yona e thata ke tla suta o e hatisa empa e kgolo ka ho fetisisa bo ntate le bomme e lahlehetswe nna ke le molointswele ke mo siya ka seboko Chaltin ka mo patela bafu ba hae ho le thata Lesotho le hana ho pata bana ba ya ba fika pata ke nna ke le moruti wa hae ka mane ka thibella batho ba kgwetla ba le lekile ditopo tsa Chaltin tse 4 ne kala bona batho ba kata mane within 45 minutes ya mabitana ka tuna monna ba bitsa Chaltin nna ke ka mo kopela
ka mebuso e ke ena kaofela le ona le tshatang ke kopa bontate ba teng kwana ke mo kopela kgaolo ntate go ka nnete a mpa fumana gape ke boga matsheya tsena ke ding ke kopa Chaltin a e fumana mohau wa Chaltin wa modimo o ko anele hodima Chaltin re ntse ke tse ngata tse kgolo haholo mme le gona ga bile a infiltrata ka 1992 ntate Mokola ne re sebetsa Chaltin underground re sebeditse movement o kotsi haholo ho yona batho ba ka tlelo ka 1992 ntate Mahlake ebe ka 93 ile re tsile ho hapa DCP e kgutetse ditulong ke nnete batho ba ngata ba ntse because ha ke motho a rata ho hlahella ka pele fela ke ntse tse kgolo mane ke kgona sepolesa hore jwale le tla bua 3 minutes ke kopa mokgotsi wa pele wa ha Makwebo a tlo bua metsotso ene meraro mokgotsi go ba ha Makwebo Kia leboha bomme le bontate ena ya buang ke Mamodi Makwebo wa lelapa la Makwebo ke utlwa bohloko ha ke bona hore ntate Chaltin ke yena a phomotseng kgetlong lena hoba e ne e le yena mme le ntate hara tsohle ke hopola ha lelapa la ntate Chaltin le le habo ne ba Mokgarane malapa ana mabedi a ne a tshwerwe ke ne ke le boimeng bo ke sa tsebeng ka reng bana beso hore ha ke nahana tseno tsohle ntate o ne a ntsheheditse le ntate Mosana ke ne ke hole hore ne ke se motho wa lefatshe empa ha ke tsebe na ba ka etsang bana beso ka re wa mokgotsi ke kopa ba ha moedi ha amoedi a ntse a bua wa Mahletjwa a ba santsa a le haufinyane lo ha le photo a ba santsa a le haufinyane wa ha moedi mokgotsi wa rona wa ha moedi ka hlahang lapeng la moedi ke kopa di ka mahanya le tumediso tse se di entswe lebitso la ka ke Moeketsi ke le bona motsotso ona o re fuang letsatsi la ka leno ho nna ha se letsatsi la ditaba tse ngata ke letsatsi la ho tla boloka masapo a mokgotsi wa rona ntate Moeketsi mme a le photo ka pele lebitso la ka ke Nthabiseng motho ya ka utlwisisang tsenini ena eo a tsa ho morana Modimo ke take ho lona bana ba ntate Chaltin kaofela ha ke na leqolo lebile le hlano la ba le motswadi ho fihlela dilemong tsena tse leng ho tsona ha se ka thato kapa ka bohlale ba lona hore ebe Modimo o la lefa motswadi ya tshwanang le ntate Chaltin yo Modimo a mo file matsatsi a hae ho fihlela mona maleng teng ebe ka tsatsing lena le bontate le bomme ho na le ditlolo na le ditlolwana le tle le lebohe Modimo le tle le lebohe Modimo ka bophelo boo a bo fileng ntate wa lona hobaneng ke utlwa le le hlonolo mme tsatsing lena le lebohe taba ke yona ka ntle ho yona ha ho letho
re leboha Modimo re le bana ba Lepholo itse ha o le ka letsatsi le le leng re kileng ka ithekela ga iketsetsa dipeto ka bophelo wa rona go rega go phethatsa yena re mo kopela phomolo e sa feleng go Modimo ke a leboha. Bang botibong ba dipelo ke tla kopa mohaisane a tle a tlo go bolella gore na kgaisanong ya hae le ba bang ba pela hae le ntate Chaltin Tsatsanyane ebile ya mofuta o jwang ntate. Awena mo tsamaisi ke a leboha ke a dumedisa le se ke bile ke apara dihlompho tseo mo tsamaisi a seng a di entse go boulela nako. Moruti Mokganni ke lebitso la ka ke ha yona tsamang e leng ke bona ka ho kgetholoha motlatsi wa tonakgolo a le teng ntate Moeketsi ntate Mokola ntate Monyane Moleleki a le pelae ntate Mahlakeng a shitimile ke lebitsa ka mabitso a gape ke le bona hantle gane ya bona e ka ga ke sa bona mate mahlong ke a leboha ke le dumedisitse lebitso la baahisane a itseng ke nne ke be mokgutshwanyana gore ka gola ba tseba ke mokgutshwanyana fela ke motho a buang akelele pele ke taba mokgutshwanyana gobane itse o fentsena ka go fela ke lo gagaka seboko ke nyantse le tswela tshie empa ke ga ke fila tsamang mona ene le ka 1966 ebile gale gagolo mme ga ke fila mona ke ya ka fila mona ke sa le monyanyana ke kana ka ba dilemo di 25 le mona a se ke lemo di 80 ana jwale ke se ke tlo keta sa bo 80 fela ke file ke le 25 mona ga ke fila mona ka gobane ke la ka fila mona ke le le congress ya ba motho ana a tshwere setulo se re sa go ya tapele ba batjha ba ntate Moekane le Matwane Mokgotsong e bona mona ithipota ha Chaltin mme a tshwere fela ke tsona na di ithipota gobane ya ba ke a mono ha ntate Chaltin mono mo so ha bue ntlo kgolo ha ke dira ke ntate Chaltin mama go di ithipota wena ke nna go di ithipota gobane ke bua ka Moeketsi ke mo ileng ka qala go tseba Moeketsi Chaltin Tsatsanyane teng ke la ka tseba yena haholo ka tseba Mapolo ka tseba Modiei o nona le a sie mo ile ka mo tseba hanyanyana ga ke tsebe ha bana ba mono ba ne ba feta mono empa ke ne ke ba le bana ba bararo hangata Chaltin ba ne ba na lo siana le ntate ba se ka sa ke mba ke le bana ba ba mo ntate Maema ile ka bona bona ho baneng koto ya tloa mona ya ba le motho ya sena le tswalo ke bona e le motho a sa tshabeng ho bua nnete fela ke bona ebile e se motho e le motho a bua nnete fela batho motseng mona ka mokgutshwanyane ke seo ba aisane bane ba re ke nke ke se bue se ka mokgutshwanyane bo bogolo a dumelana gore re tla bua ne ke batla go bua le yana gona le ntho tse ke batla go butsa empa ka ba ka kopana ya ba se ke tsama le ntate Moekane ya ba re hlotse go kopana ha o vinyane la se ke thotona le ka ke tla bua yana special mona ne ke tlo bua le yana a mo hloka ka ne ka fumana motswalle wa hae mo ga bua le yana wa tswa motswalle ona re la ka bua ta rife tsele ya ke ditanda te Moeketsi mona o ntatetse ke motho yo ke go ba mo bua le yana ha ke na le bothata jale ha ja tswa o bua le yena Aja sebab yang memorial sebenarnya mana ni dia kopi tinggal entah dia aku beri beri tadi yang sambung sekarang habis tu ni tu kalau terus dijalan ada apa leu benar benar ada sabuan sosial tempat apa tapi beri jiwa demo na
ke Lesotho mana bonne le bontate ntate Moeketsi ba o ile a bua ka taba tsa ho reng ho Modimo ke a ketela jole nna le nna ke le mohudi bontate kgotso ya Lesotho mona e fela ho re ya ho Modimo re le Basotho moshasha o bua ka kgotso ke yona fela taba moahisane ya Moeketsi se ba bua le ka Bibele ke a sita hore nka tloha ke sa copy ya Bibele la ba ke na ho ya mantsweng a ka tshwara le Bibele empa dire ke le teng ka motho ena Moeketsi nka re ke Paulos nna ke bolele nna ke Paulos honna Paulos ya ba moapostola wa Bayude ho to ntate o sa tlonyetsa empa ke go holona le tele bale boprofeta ba Yeremia chapter 2 le bale verse ta hore ke se ke kana ka le bale fela ba etapi le tele bale ba ne ke re ntse di bitsa pedi fela mona Lesotho go furalla Modimo o itshekela didiba tse senang metsi ne ba ra ho Modimo Modimo metsi a kollang teng a ka re nyogollang a ka go pholosa e tetela ka go ba ena ke mana ena eo ke be ke pedi mo yana sono fatse bana ba le la pala Chaltin le ba mana le bona ka go mo le bose bose le ba isa ya di bua ha ke tsho haleluya amen. Ke kopa batjha ke eleditswe mona hore ba itlhophile batjha a le mong a tlo buella batjha ka metsotso e meraro fela batjha ke a le dumedisa tjhaba se setle sa le lelapa lena ka tsohle tse ba re thusitseng ka ke boela ke kopa hohle setjhaba sa Lesotho hore re ke re be ntho e le nngwe re rataneng ke ithutile lerato ho tjhaba seso sa moshweshwe Jesu e le morena phela mmoho le yena metso ya lona ya bophelo ba lona e ke e tebe ka ho yena e be yena motheo wa bona le tie tumelong ka moo le rutilweng ka teng nneteboho ya lona e kgaphatsehe ke hopola ha mpolela ntate Chaltin le mongaka eo ine a bitsa Thabo le Pheana a mpolella bana matlwana ba fihlile morao a kamane ka letsong la ka le letshehadi taba tsa ka tse re di entseng bophelong re le ra ba le business le yena Botswana mane e ne re qala ka hara ntlo ena a re bona re lori nna mpitsa jwala re lori ke re butshale a re monna ke na kwa re lo etsa kgwebo Botswana mane ebe ke re kgwebo ya mofuta o feng butshale kantho nna nkenya ka hloho a re ya di-taxi tsena tsa dikhara ha ho lokile butshale a re o ntshe koloi tse 4 ke ntshetse 4 re lo qala kgwebo kwa re le ra qala business Botswana mane Gaborone ho thwe ke Afro Telephone Taxis ke ka 1982 ha ke qeta ho tswa Barclays Bank mo ne ke sebetsa teng ya ba butshale neng a re tlo tshwanela ho tsamaya re monna ntho ne re lo etsa Botswana mane
e lo phedisa ma-BCP ao jwang re lo sebeletsa banna ba bangara ha re kenya letsoho ke le ka bona se ke le Botswana jwale di-taxi di sebetsa batho ba founela ntse di etsa mosebetsi ne re ha re bo Moqebelo ebe jwale hore monna ntsha thuki ntse thuka mona re a bothabothe na Botswana le bothabothe koka re ya jwang jwale botjha ara ha o qeta ho tswa Botswana ka mane ka qhoku o e sebeleditse tlela mona mo ke leng teng mo ke mo go ke reng ke mohale ha ke nka bua le tshare lena ka ofela nka bua ka Chaltin ne re nka batho mo ne le ho rutse re lo ya bothabothe kwa ba tla bona na ba tshelela kwa ba lwantsha mmuso a le a bua manara go ke bua ditaba tsa Chaltin ke yona business ene re lo etsa Botswana letsatsi lena ntse re le ka hara puso eno e re reng ha ya sheba batho rena batho ba isebeleditse go tloa putsong tsena tse fetileng jwang ha ba mo sheba nna ke nata ke bua ka Chaltin o sebeleditse le ha ena bontate o kopantse batho ne le motho wa nnete ha ke ditaba di ngata tse nka buang ka Chaltin fela re fuwe nako ntate ke no santsa ngatamela mona ntho e ke ikopanye nngwe Mokgerane Morosi le a tseba na ke lebelletseng ho lona ke yona fela ntho e ke batlang ho lona le a tseba na ke lebelletseng ho lona khudisong ya lona e ke entseng le e entsweng ke ntate wa lona ke a leboha re a leboha ke tla kopa ditlo ke kopa hore mme Madikomo lokisa ditlolo tseo ka pele le ditle mme Madikomo ditlolo tseo ha di tla ka pele ka ofela ha tsona ha ba ntse ba etla jwalo re kopa sefela se matla ntate Chaltin la ene le ga dipolotiki fela ke a tseba hore e ne le mokreste wa kereke ena ya hao Good morning, everybody. I greet you all delightfully gathered here to celebrate the life of our giant. A brave, strong, magnificent, talented, loving man our grandfather was. That day, I was not ready for you to go. We were not ready for you to go. It hurts that you're gone, but I know you fought so hard to stay with us. Impa, you are in a better place now. Healthy, happy, and free. The last time we were on our way to Ms. grave, and then we went to the mall to buy flowers. We bumped into him, and we all gave him hugs. And he said, little did we know that that was the last day we see him. It seems rather funny today that I'm standing here as a grandchild. I should tell you that I had when I had to return to work the following morning to I said to the nurse, I'll try and come tomorrow.
Little did I know it would snow and until on Tuesday, I get an hotel, I get a high. It's like it's all in that precisely. Posting on Mutabasi, posting on network. I only got this when I was in a at all the good things that gave our lives their start. He turned us to the sunshine and encouraged us to dream, fostering and nurturing the seeds of self-esteem. And then the winds and the rain came. He protected us enough, but not too much because he knew we would stand up strong and tough. His constant good example always taught us right from wrong, markers for our pathway that will last a lifetime long. We are our grandfather's garden. We are his legacy. Ndate was the best teacher. Even though he taught me everything, he surely did. Mare bana ba etsa eng ntlafatsong le boitsekong dipolotiking tsa naha ena ya habo rona ya Lesotho ke mothati o jwale mo re tlo utlwa hantle ka baetapele ba bileng le yena leetong lena la boitseko ba sa reng go utlwa hothwe ba reng re ne re na le yena re utlwile tsela ena le yena ke tla kopa gore go na le pina mono ya setlamo sa Ntate Chaltin mahlakeng wa lekgotla la banna le basadi ya lewa ntate motsamaisi wa tshebeletso ntate dumelle ka ha o so itse ka kgaole ka lebone le kgolo fela hore empe e be le nna ke le bohle bao ha be mo le tsena ba e ba hlomphuwe ya re imela nako ya banyane jwale re bua ka ditaba tsa motho ya moholo ha re nga ba fuwa beke kaofela re ntse re bua ka tsona re tla dele tloa re ntse re re ha e la bua ka le sali mona ha re a keta Ntate Chaltin ke buka e kgolo motho ya dirang moya o mogolo motho ya mogolo mona re sena ga ba ya fela gobane ka metsotso e meraro ke ba o betela tsa gae ke batla go matlhela
tabegile mo fa e kholo ya hae lipolotiki mona ha se re na le na se bela di bosibile ntate Chaltin ntate wa le hata mmoho ele ntate yo ha o bana ba bang khali jolo ka go ka le tsena jole konto go bina go etsa dina mo somo ba ba re bule ke modimo fela ibe yena gona mono o mo sebetsi jole o ntse a hlaya o ntse a sheba o ntse a identify talenta empa talenta ya batho ba ga etsa mosebetsi o le kgona mahata mo ke ba hlaya ntwenyane fela e ka ba mino e ka ba dipolotiki mona re sotsane mo ro ba boengwe re ntse concert ya la kgona mahata mo ya re se le difetong tse di taba ba ka 1992 ba tsa tsa 1993 concert eo bona di fatlhego tseo re ne re taba go di bona ba di ga re tswa mono da le tshali a di entsa identify ya a di beile mona a di tlisitse mino mona ka go pra bomme ma gauta nka go pra le ba bani ba le ka mo go mono batho bohle ba bangata ba kile mabina la go tena mahata mo ke ba ile mabonwa ke yena jole ba wa ba saya wa ba bopa wa ba mo ba go mati harita tabida go bona talenta kapa abopa we deli be ba go taleng kana 1995 uyo go bele semuka sala chamo ANE ele sa tsebe rona ka le kala se mo ke fela e ba re fita mo ga fumana hore boruma bohle bo mono ba le sa le go sebeditse hore na bo kgethe komiti ya ba tsaka so pe se fe me komiti o ba ne ba bona rara mona na ya khele ndaslo wa di buka wa yona ke da dan ka taba se sebetso mona yeo se ke mo godi mo holo wa le khota na ko ta da na ko komiti eno ile le bo mmagadi ile le bo da mthalo ile le bo da tira ko mu molosi ile le bo mmengule ba sali le ba ba ngala impake ena na le taba yo fela ya komiti eo ya batjha go bontsha gore da le tshadi ha e sale jale a dutse a batla go na kana a ka aha batjha ba nga ka aha we le pele jwa ke matha ka pele go nna ba nyane ke tsibile ha da le tshadi a khela batjha ba tsora ke taba fela ya khela marang ramon on Facebook jale a ba po tsware na Basotho dikgethong tsa 2022 tse re ang go tsona kana mose wa rona e taba mang jale ba o tsena pele yena o beha masao hore mose eo wa Basotho eo yena a monang ka ba yo ka mata a te a bele masao ana be ka ofera ke ile ke tse so ka marang ra ke ba ke re go sika sa gore ya ba ke bona taba ye we le abile mo ya ba ke angwana le nna ka sa ra ka ha fela ke he ba nna nta le sa wa tsoa ke ntse ke re mo se yo o nyane ho nna ka thi ga le kana le ona sa be le bitso fela ke le ke bona ka ke le no mo na ha tse aga ba khabane ana diana o ga ka ba ya ba ke sa pele ke o ke hopola hare pata de hata more le ba tsawara morena ntate le di mo kotelo ke hopola puele Yesu ke ena mo se wa hao ya mo kana ka pele ka tsetso wala mo le ke o kopa go se o le la le la hai pula mo na ke lo se yona ke ba mo tseo kana ka ka ndate ha ke no mongole a fela ha ka ke haufinyane mona fela
kgweding ya botshelela magareng a yona o a tlo ntetsetsa a re hela monna eso ke kopa gore ge ke re kopane re bue go na le tsaile mmantaga ka ba ke re ntate ke a le kgoteng o sane empa re ke ne ke bona gola ga ke fitetso tsa kgotla mohlomong ka kgetha nako e feng taba tsa ka tsa re kgoteng mo ga e kgotsetsa fela ka bothele ka mo letsetsa ntate ke tete le kgotleng e ka ba re ka kopana ne le di-15 tsa June e la bobedi a re ke se ke bile ke tla gona jwale re kopane go kae ka kopane se re ya ba gante ba go se dibedi a fela a fitlha gore monna eso ga ke a buisana le bana ba heso ba bile se taba le bona ke tlile ke le mong gona jwale go ba le nako e le a tshwanetso empa ke lo ba fa ke twa mona go ena ya ba mpela taba ya ba mpha ditaba tsa motho eo a reng jwale ena ke yena mose eo yena a mmonang ga go dikgethong tsa 2022 e le konana di sa teng e le motho ya sa dilang fela mme tsatsi lona leo a ba a tshware motho eo gante nka be ke le ke moetse kwana kgale ya motlhatlhami wa moetelelipele lekgotleng la bonana empa a ntlhola ka gore ka nako eo a re o sa na le ntho ke lang go e etsa leo ga nako ga e fetile jwale a ka kena ka segare polotiking ore ke ga ke tla mo tswela ke ye ka roma ke lo nka bang ke moetse ga se business chapter e tlang go ba teng ga o tlo mora ditaba tsa re letlhana empa ke e feta ka pele ga re se re buile tseo tsa mose wa hae se le palo wa tsara na buila ga e tsara ba ka mo ga go teng ga o se tsetse bo madi ba be ba gore ntate wa neng a mmona a re sie o a tlo ntetsetsa empa o ntetsetsa mohlomong ka taba tse dileng ka di bua gagolo gobane kana go bontsha fela gore go ile go ba le puisano dipakeng tsa gona le ka mora gore mose wa gae a be sio ke e le puisano ya founu empa ga re e fetile ka la 6 July o nketsetsa molaetsa a bona mo e ne re hlaga teng le bona ba kgotla magata mmogo jale o re ke kopa go bala molaetsa wa gobane ona jale bontaga ba ka taba nka bola ba tseba gore o pakea gantle mme le ga o ngora chaptera eo ya ditaba tsa mose ba tlabe ba ena rona go rana ba ka go fumana teng o pakea gantle o re banna mebala ena dire ka e apara banna moramasakeng jalo ka ga ke ne ke tlaetse go etsa yana ga ke ganetse ka botho ba lekgotla lena ka e lwana ke kwabi ka thoko kwana thokolosi ya kgama batho o mpabolela fela gore gona go a le ka 1995 ga a tla etsa identify komiti ya batšha ke nako eo ga go ngorwa go tlatswe o naganetse ka botho le go dena bata mmogo jale ke a balabala ke re thokolosi ya kgama batho tatwane jale ka la 22 ke ne ke tlaisisa July la 22 la July o be ke tsa molaetsa empa wa latelang puo ya neng a e bua eo ke neng ga ke no ba ka e bua mona o re ntate ga na le qetile ene ka selemo se feng ke a mo arabela pantlo marano ke re kgotso ntate selemo ke 1984 empa mogolo wa ka e nna yobeng empa mogolo wa ka o se kebe wa tsela pele ka projekte eo re buileng ka yona le tla hloka ditshebedisano tse tibileng le ho pharalla ho hoholo ke re ke puisano ya rona le ena ke latelang ya mohala fa e la ga etsa ka messenger ka di 22 tsa July jale o arabela o re
nka se bue ka yona taba eo re so buisane ka yona re shebane mahlong le batho bao e bang ba ameha ke ba amehang taba ena ya hao le mahao sekolong ke lo bua ka yona neng diyalemoyeng o neng diyalemoyeng e le ha ke ntse ke bua ka bahale o ka bohlale ba mahao ke leka ho bontsha hore ho ntse ho ena le bohlale ho ntse ho dula le ba bohlale ho mo feta ke sa hanyetse bohlale ba hae jwale ke kopa o ntumelle ke mo shape ka wena ka le dikile ha ho hale e na e motse ba na me ba ha ke tsebe ona ntate o na re o to ke tsale jwang mo ya ba ke ande tetera ni jwalo le yena mo itseki yena ntate ya moholo ntate ya mata empa ka o di mo tsohle ntate ya ninga a hlompha motho e mong le mong ha na re ho wena mosana Yesu o lo kgotsofalla o le go tsholo ba le motho moholo ke kopa le la bana le sa dile hle basia o tre na mo ke hang le modimo ke mang mo ke hang le modimo hae ile ke ba ka tsarona ya hore da le sa di o tsama ka ba tsama ka yona empa o tsamai mme o re sia ha ba dintho tse ngata ngata ha na mo ile dumela le le botsamaisi le le ba mo fa molaetsa go na ba hata mmogo hore na be ha fita ka kana ka pe a fita a tsele re mo fe dipeunyana re mo fe diphanyelenyana tsa hore ha fita a tla re empa ditumelo go ka tsona fe dipebe tse tshulo a tshaba ntate moetapele wa lekgotla la mahata mmoho a banna le basadi ba ditaba empa o lebetse fela taba e le nngwe ya hore ka nako ya ana ha hanelwa ka botho ba lekgotla la mahata mmoho le wena o la mohanela wa kgutlisa fomo ya hae le thoranta ya hae ke pale taba eo ke tla kopa moetapele wa LCD kapo ya emetseng LCD ho tla fana ka matshietso ka matshediso hobane ke maqhetswana ana a tloha lekgotleng la mahata mmoho kaofela o maqhetswana la nna ha o tshuwa ho thwe ntate Nzunare ha ntse le theoha le theteha le tla nne le siye diphatsa ke diphasa tsa lekgotla la mahata mmoho LCD haeba ya letsatsi ntumelle ka wena mohlomphehi wa ka ke qale jwana le ka hana go ile ke re mpo o se hlompho ho modimo o matla ohle o ntse o ka rinne bophelo ha ke tsala ke re go se tsela ba go ba ta be go se ka dipolotiki mokate a tna khole a tenga go mokola lebitso la ka ke lefu ke subana ke le lefu kana ka ke sehlana empa kwa mkhotlo wa qeme mona matukeng ha bo Tsatsanyane Moeketsi
Ki ema mona bana ki tshwara karete ya LCD bana ke bana ba debela ga bolesiko. Solomo se la na ke mang ha ba le tselo na ba tuwe ba le boi ka ba thaba thaba ngata ba le mo le bona. Matike man ha bona le ke tsela menya o jetsa ha matike mona ha bo le se chabe. Ke tsela menya o jetsa ha dipolotiki ntsana ha ena. Bitero le bitibalo ba hare ha ho le mesebetsi. Ngade Chaltin ke bile le yena le khote na la congress ya yo kholo ndate matlhaki le go dira na motimale le boembo le ba botho na le ga le na ba baka se bile le yena pe ngene yo kholo mona ya fukana nyana jwale ke mpa ke ya mafara bana ho la ntho yo ke motsiden tlase ho yona ka bona hala a figala ntse le theta le ntse mesebetsi e mengata yo ba ngata le sa itsebeng go fana monate fela ba bang la fta pela ko mathata a tshabang hantse le fetwa sikaleng ile ka ba motsala ya hola ke le province ya Transvaal ke ntse le tsamisa ona hlola a ina le nna go sile ka phoso ja ta go lata ke o ka mosia o seng a honna ga la tshaba ka ya hana tsama monna iso mona go dingile kana ba la ka le go ile mo eta pele wa na ga na hela mtsantsu magehle e wa sa ka ba tswa le go pasitsha go haela bana e wa sa ba tswa mona ba phya le bana ba hae go phela ba hae bohle fukela le di ha ile mona ba o fili a patwa mona ka sa flaga ya no ngale kholo so la ka le ngane la tsamaya le ka shwa ndiga le hana ke tsamaya ba ile bana ba so ke kwara kwara ati ke hana nda dimati di bantu ba go tle ho yana mo ke a hana so ka plempe so la ka le hana go tena le masapantsu bitlhaleo twa da ho teng ile bio pla na ka da tsu hle ka fla mo ing ka matla ka teng ke mpa ke re boeta pele bana haina lona le tshega magapo ba eso ha di bueleng timeng shabang chaba sa Basotho shabang ka mo go steng ka teng bom tate modimo mpori etelehle le shoi ke batla ka itshuleleng ke go holona ba ba mofu o ntshwala ona le bole mogagane ke ta bua sisia monna o la e ngwana mogolo wa ka wena le monyana ha ba shimandi ha e thale bola mosekolo mabita o dalo na mo rukian pene mana ma teng ke mpa ke go monna na e tshwara tsamaya wena Moeketsi o nkile tsela ya nka ba dimong o do flo o tsema bile go ntate pho ntate ga matobo o ba bolela ba 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 sia wa le ka shebona go ntse o le thata ka fofanyana le shwala tumelo banna gore na go etsala eng o ntsa re ke le shwala tumelo ke a o rata ntate wa ka ke kopa gore ha pele fela moetapele wa yona a ntsa re pele fela wena o tlo mo a ko mo emise Let's
Ke hlompha mohlomphehi motsamaisi wa tshebeletso ena ya Phupu ya ntate Moeketsi o ntumelle ho hlompha hlooho ya naha ya Lesotho motlotlehi Letsie wa boraro ho hlompha le letona le leholo la hae mme ke dutse pela letona la bobedi la motlotlehi ke a ho hlompha mohlomphehi Bohlatsi ba tonakgolo. Pelenyana mono ke hlokometse mohlomphehi letona le leng le teng mona le ditonakgolo baetapele ba ka ditonakgolo tsa mehleng ke tshwantshitse mona mme e se re ka tloha ka mofosa ke re ko tshwantshitse ntate ke a o hlompha ke hlompha bohle ditho tsa palamente. Ntate Mahlakeng o buile ka concert e ileng ya ba teng ka lemo se seng moo a re o nahana hore ba iketse concert-eng fela ke moo mme Makgautana le banana ba bane ba Kolonyama kwana ba neng ba fihle ka phaere ya banana ba bahlano fela ba mahata mmoho ya ba ba bina pina ena e reng o itseng o lona a ba le phutha masapo a mahata mmoho mme e ne re ka mora moo he ya ba ho qala fashion ha ba ke yona ya dibini tsa boitseko tse binang ka dikatara e ne le fashion ya ntate ka pina ke ya ntate bele le tseba hore le tswa kgodung se qabetse se sa tsebo bona jwale se tla nka eng se tshwantsheng motho ya bitswang Chaltin o ile a dula fatshe ho thusetsa hore ho be le phetoho e lokollang Basotho ka mokgwa wa kgarametso mme kgarametso eno ile a fihla ka la 20 January 19 kgwatha ho ba le ho sututsa ho bonolonyana fela mme la ba ditaba tseno ho no ka ba bodutu di bua sa phela le tsebe bohle hore ho bile jwang ho seng jwalo tlapa le ne le theletse ho so sena moo motho a ka bang a ipata hona teng ka lebaka leo le moleboe le tsebe hore o ne a le sebete sena sa ho dula le tau a e beile setswetse mme ra o leboha Mosia ba neng ba sa tsebe ba tsebe ka jeno hore o e mong wa bapholosi ba naha ena ya Lesotho ke a leboha. Masa
Ote ke me hanyane e ma hanyane yana ba lokise taba yo ka pele